Guys, kita tengah cari lemiding. Enggak lemiding. Cara mencari lemiding. Pasal video. 상상하며 근데 왜 이렇게 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 저자 너와 나 왜 이렇게 Jauh kami ke lemiding yang terdebak lang kapal. 기억하면 난 가슴이 아파와 저자 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. Santai, Pak. 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. Hey guys, kami tengah masang lemiding. Lemiding. 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. Ini guys, lemiding. 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. Ya, lembut ambil. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 말은 해줘야 하는데. Hai guys, hari ini kita orang matah lemiding, bosan makan sayur-sayur, ubi, lokelan. Dan kita cari sayur kampung pula. Lemiding is the best. Nah, lemiding. Situ. Okay. Okay. 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지 시간이 지날수록 네가 보고 싶어. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. Pencarian lemiding. Jalan kayak ini deh ya, ayo sampai hari esok malam ini. Daun cantik. Tanam baru rumah padah mainnya. Tuh. Carian lemiding pai. Lemiding. Kosan sawit. Dari sebelah sini.
Pate. Ke bawah. Lah. Guys, kita di sebelah sana. Pokoknya dah tak ada lagi. Yang tempat lain . Apa? Sekarang kita cari tempat lain pula. Kita tengok betul-betul tidak ada yang tertinggal. Nah, ini dia. Tadi ekspedisi mencari lemuding, sekarang ekspedisi mencari daun bandung, pucuk ubi.